kusoma nitushaba ari mukama waharwakana otwebembere oyebembere abantu beitu oyebembere ihanga ryeitu tubase kutora naje tubase kutora no mwebembezo bishikire umunyishenjero kazi ahabwambara City Honorable Atkwasa Rita Bwahika nagira ngo abantu tubashikire kuri tirizabo abari kugenda nibatenesereza kureka bejo mbere mu kutera karuru nkaburijo ibi umunyishenjero abigambiro bwabire nabwana ba pastor hamwe n'aba bishop b'amakanisa agabarokore muri Mbarara City mutazireto muri Mbarara City mwenda kuzara bya bugashe na Kichwamba nemyanye ndijo abetebe kanisizo kukozesa amahegitu aga UPDF obundi mukujure bijwaro mukajwara zareya already kutwa tujyo mu campaign ina abantu abamwe abakwira yo pista abantu ko kandi kwa muzibo munyambaro gume nimanya mwera rukiro mutima ngwakarundi baza kwibarahangaro kandi abantu baruko arukuganiraho nabebembezi bedinaba umunyishenjero kazi Honorable Atkwase ashoborire ku abasize kuba iraka ryo mukazi umubwire bwamazira arukujwekera abantu umwishenjero agakuba yamba okurwo mutabanko bo maka okuterwe nkoni okuhamba abana mwenu nimbashabangu nabirera karyanyu kabantu mukirize ngacyo mutebe untera karure 2015 byo kubanza hamwe na president Museveni mu kiganiro nico cumwe umunyishenjero wa Mbarara City North Division Honorable Robert Mwesugwarukari nawe acamusirize okwa karuru karukuza kuba ko businge hakobucurera kandi akamazima wargaho no hikahariya makwa karuru ka president wargaho nozaho bataka kuhire utaka tunja karuru ka president nibataye cyo makarurako nikikakwata waiza kutera karuru no tari mu inka no genda baza kubaro bururu buru karuru kona karari jom box nibagarra he chombe cyo nikikacheking wo ibiro bururu butiremu ubwo nibabweta invalid umwaha abanyadini Ajena Davis ashabira abantu okugira bumwe hamwe no kwatanisa umubwiro bwo bururu n'ubumwe tugira kwatanisa politics tustera hansi none niba turiti mu mpango twagumana tukora hamwe ihinde bitu bingi biturabase kwisiyaho nk'ekanisa ya mugumwema kandi gamo mu byo umuntu yaba indekiterane kandi cyo cyo kuhondanise biterane umuntu yaba indekiterane twimuke nko kutwimuka hati kwatanise umurimo gwarahango mu Mbarara mu yogo mwaka guzumisha 2015 byo kwezo ko kubanza mwaka 2026 abanya-Uganda nibija kutera karuru akokutora no mwembezi wihanga hamwe n'abanyishenjero abaraye bembere okuruga umwaka gwa 2026 ukwisi umwaka gwa 2031 makuraga gasha kwa Susan ari no mukisa muri Mbarara ahabwata ya West